Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ahibati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggunganan kikasiha akidah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iri na isab kita niyo bihayaon nakapagbay mata. Hatira ng programa sing kita niyo amoy pagkabiyaksan sa kawa dumagpak in waktu biasin sa pantun puas dumaat ini puas asar amuin ha programa sin mudir sin Ma'had Nurul Islami rin nakikita dan di ha programa sing kita niyo ha channel sing kita ni Islam TV amuin 24/7 purely Islamic channel. Alhamdulillah rabbil alamin. Hapaguhanan sin muassasato Nidail Islam amuin ni Daul Islam Foundation hapag na Quran sing guro na mo kalasan binakan katuan Sheikh Zakaria Muhammad. Demikian salam doa namo kaniya hati ko yan sa wiyon haway niya amuin ang mga kirikapan niya. Na alhamdulillah rabbil alamin mga pananggunganan kakasiha akida di nato na padugayon yari na in magle-lecture kato sa kawa dumagpak in waktu ini wayron na ruwaing hari na mo patuy bihani katukbal kaniya mawaya na mo na ipamahalaya ki-announce kanyo katan sa kahawa last Sunday of the month aon pagyan muhadara syahriya monthly symposium doon ha Ma'had Nurul Islami ha Santa Barbara sa kahawa dumagpak in last Sunday of the month na insyaallah kumugdan in muhadara monthly symposium sing kita niyo doon ha Ma'had Nurul adlaw ahad yan susungon December 28 in doon da Ma'had Nurul Islami ha second floor ha lecture hall niya magtagna lisag hambuk palisag to in dumihel kato alhamdulillah amo in lecture wayron na rawaing din kan Ustad Jain Saupi ambok ning mga mudarris doon damikyan amo na in rais sin Nidaul Islam diyan akan katuan Sheikh Zakaria Muhammad insyaallah taala panabitin namo kaniyo ini ni open to all amura kuman nakariman kamo early kana nabiya akon magsigpit in lilingkuran mo so pa mabi makaluway-luway kamo nasa lay sabing kariyong ta ilmo na insyaallah taala amo sa ni magkapuso in mataod amo in early dumatong nawalikan ko ahad yan insyaallah idimil kato lecture wero na raway ning katuan Sheikh Zakaria Muhammad iwan hi katuan Zain Sofi na ada po nadlaw ini inato na paluwayon idumihil kato amo in lecture wero na rawaing insya ini matanog may muingan kilansing kita niyo ting naman din di hula sing kita niyo lapay napakagwaan niyon amuin mudir si Ma'had Nurul Islami nakatalos siya sin Kulliyatus Syariah doon ha Jamiatul Islamiyah bil Madinatil Munawwara panagnaan bangsa sing kita niyo panagnaan bangsa Tausug amuin nakagraduate doon ha Islamic University ha Madina. Demikian siya biha ni mudir si Ma'had Nurul Islami di na mo napaluwayo ni tukbal namo biya na maas na mo alim Sheikh Muhaimin Shakili hatapik niya amo na in waqtasimu bihablillah panggayunggong kamu maun paluwid sin Allah subhanahu wa ta'ala falatafaddal fadilatuhu mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'd ayyuhal mustami'unal kiram. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Manjari mga palangkungan ng agama Islam amuin masih mabayak tumayma sing karayawan hirhil sin Allah subhanahu wa ta'ala tukbal maun pa min tiap-tiap
manghindo sin ilmu, iban dumurungog sin ilmu. At sabab inian tanto na sadya kalagihan sin tiap-tiap ang katao. Iban na inaula subhanahu wa ta'ala tanto na sadya dimihil ang mga tao amuin magmaingat sin agama amuin agama piaturun ni mong papanghu na to Muhammad alayhi salatu wassalam. Na ini mga katao tayo manghuran diak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala insubay tuod kita amuin manggayunggong hamin sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala piaturun mong kanya. Sebab na nakalamod na isabihan ha amuin katan sin amuin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Tuhan Terabul Alamin nasabot ha suratul Ala Imran umbul hanggatus ibantu wa tasimu bihablillahi jami'an wala taparraku. Amuan hindi akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ngayunggong kamu ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala insara sin Allah subhanahu wa ta'ala amun ang Quran iban sin sunnah sin Nabi alaihi salatu wassalam. Kataan kamu supaya kamu manggayunggong doon amuin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala amun ang Quran iban sin sunnah sin amuin Nabi alaihi salatu wassalam. Wala taparraku ayaw kamu magpulak kanat dahil amuin panghindo sin Quran iban panghindo sin amuin Rasul alaihi salatu wassalam. Bat sabab bangad to maghapin ng bihado tanto na sadya in kita na nahinang nakitaya sin aming mga umat na kaunad to amoy napulak ka natin pakaradyaan nila. Na yung kita mga katao tayo manghuran umat ni Muhammad alaihi salatu wassalam kalagihan tuod minsuway kita maghambuok doon ha amin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod manusia na nawag-tawag maghambuok kita niyo matuwihan sa sumagawa in paghambuokan unwad to. Ataw hauno kita maghambuok. Bang marugay deng hamin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala, marugay deng kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala yung paghambuokan ta, tanto na sadya inadto pulak kanat inamin pakaradyaan sin tiap-tiap ang kataurin kato tanin. Na iniyan mga katao tayo manghuran, dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, aparman niyawa tasimu bihablillahi jami'an wala taparraku. Ayaw kamu maguno, ayaw kamu magpulak kanat deng hamin panghindo sin Quran, iban panghindo sin Rasul alayhi salatu wassalam. Aun din ang mga kaibanan mga katao tayo manghuran, aun din ang mga ayat matuwihan long niya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Amuyan in amuin nasabot hambok ayat. Nanawag-tawag na Allah subhanahu wa ta'ala mga katan bar iman Parman sin Tuhan Terabul Alamin, mga kamu beriman, pagtaat kamu, pagkahagad kamu ha Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din yung pagkahagad ha Allah subhanahu wa ta'ala, uno in hindo sin Quran, amad din pagkahagaran mo. Wa atiur rasul, damikian, amo in pagkahagad kamu, pagtaat kamu ha Rasul alayhi salatu wassalam. Amo na yung panghunat Muhammad alayhi salatu wassalam, amin Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman, salta siya na in amuin sarayaw-rayaw amuin nakabidda ding hakatan karasulan. Siya in amin pangkung singkatan kanabihan, iban singkatan karasulan. Dahil sabab ini mga katao tayo manghuran, hambuok yadto amuin laong ta pagpakayon ni singkatan, sibo dahi amuin na marat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, bandi pagpakayon nila, sabab na yusun nila isa makabayaan nila yung parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kamu beriman, na pagtaat kamu Allah, iban pagtaat kamu Rasul, wa ulil amri minkum, iban sin mga tao, amoy pagtatao maasan mo, amuin mga tao, amuin lautan nag-ulin sin amoy pakaradyaan niyo, in iyan, mga katao tayo manghuran, dunhan, in mga katao tayo manghuran, makarunod ka rin, ang mga tao, amuin, yusun nila sa Jain Quran, nakabayaan nila, in iyan, di nila na palausun, sampay pa amin duhul sin amin ayat. Patsabab mga katao tayo manghuran, sampai pagkarunugan sin mga kami baguyan nakarunog pa akmat alaw na ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nangyanan nay namin uno nangyanan nay namuin amo india mga law tanakura na ini nakura subay tanim agaron matubihan didto na sa Japyon do atin niya pagtaat kamo ha Allah iban pagtaat kamo Rasul iban pagtaat da kamo sa bamin naguulin sin pakaradyaan tani nagukon yadto mga katao timongran amin uno yadto bangsa upamo wayroon amin barsalahan ha antara sinamin kita. Wayroon amin nagauno kita amuin nakura daw matubihan miya magad ha amuin Quran
Miyamagat sa Rasul alayhi salatu wassalam. Kimakapot sin Hinduan sin kitab. Iban kimakapot na sunna sin Nabi alayhi salatu wassalam. Amuin binin kato sin Rasul alayhi salatu wassalam. Piyag pusa ka haumat niya. Amu interaktu pikum ma intamasaktum bihimalan tagdiluba di abada. Kitab Allah wa sunnati long sin Rasul alayhi salatu wassalam. Amu na in kitab ko iban sin sunnat ko. Na ini mga katawte manghuran. Di pa agad day sabi namin mga nagkakapot at piyag umaasan tamadbiyan na lawan sintula bang biya mga kimugdan law ta mukti pa agad din mukti bang biya mga kimugdan law ta imam pa agad din imam dami kiyan day sa bang gubnul matbiyan pa agad mga gubnul pa agad din mayul pa agad din katan amuin nakura halam hulayan bang in sila yan nagtataat pa ula subhanahu wa ta'ala bang in sila yan nagtataat pa Rasul alayhi salatu wassalam ada pun bang sila limipay dahil haamuin panghindo sin Quran, limipay sila rin haamuin pagtaat pa Rasul alayhi salatu wassalam na amunain di magbos amin sumunod sin amin ayat. Dahil sin Allah subhanahu wa ta'ala ati Allahu ati Rasul ulil amri minkum fa in tanajatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bang aun na piagbarsalahan yung hang sulag uno-uno yan na mga katawte manghuran diaak na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala parudduhu ilallahi war rasul. Doon hay ni subay kita mapatung. Wala na pialamud sin Allah subhanahu wa ta'ala bang aun na piagbarsalahan ta. Bang aun na piagbarsalahan ta iban sin aming kaibanan tamat bihan o sin kaibanan bihay ning kugdan o sin kaibanan bihay ning kugdan. Na ini yan mga katawte manghuran subay tanatu amuin patungon marayaw sebab in parman sin Tuhan Rabbul Alamin parudduhu ilallahi war rasuli. Doon ayat amin haulihan ini na wayroon na siya butin ulil amar. Way na to siya butin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa siya hisiyo matubihan. Way na pag itong matubihan sin amin kawasan niya bang uno rin haon. Sultan na kamatubihan atawa laong tamatubihan amin biya mga amoy political pag nakura ini ato katan wayroon na to laong tamatubihan biya mga mukti. Wayroon na to lamud niya matubihan sin amin bang aon na piagbarsalahan matubihan. In pauwian na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala kaun na kamo pa aming panghindo sin Allah ta'ala ibang panghindo sin Rasul but sabab in ulil amar in yan paagaron sa kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bang sila nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya pagtaat kau kanila pagtaat nila pa Allah ta'ala pagtaat kau kanila pagtaat nila pa Rasul alayhi salatu wassalam lain mga aklul akwa amuin biya lang tamatuwihan amuin iaagad nila matuwihanin amin huna-huna sin pikilan nila. Amuin law tamatwihan may mga silawal napso nila. Na magtuy na mamayta matwihan na kitaan niyo. Kitaan niyo. Bago yan nakarungod pa ako sa bihat. Kitaan niyo matwihan. Ina amuin na Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita. Pagkahagaron amin nakura kanyo matwihan. Na suway kita niyo ito magkahagan. Na yan to. Bangsa upama in siya matwihan. Wayroon parbar sa lahan iban sin uno. At tawain siya, nagtataat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pasampay na kato, aming panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aming panghindo sin Rasul alayhi salatu wassalam. Ada pun, bang naon na barsalahan haantara si mga manusia atau haantara si mga muslimin, haantara si mga beriman, na balikan na sa jamawang pa amin panghindo sin Allah ta'ala, balikan na sa jamawang pa amin panghindo sin Rasul alayhi salatu wassalam. Wayroon na matuwihan, amin lamod si mga nakura matuwihan, sebab na dia aksadya kita paagaron kanila bang sila nagtataat pa Allah ta'ala. Dia aksadya kita paagaron kanila bang sila nagtataat pa Rasul alayhi salatu wassalam. Akan nalong sin Rasul alayhi salatu wassalam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wayroon makajari pag-agaran hangka tao. Minsan pa siya uno, minsan pa siya matuwihan amuin laong tamukti atau minsan pa siya ulama, minsan pa siya matuwihan imam. Bang sa upama matuwihan amin limipay na rin hapang hindu sin Quran in kaniya limipay na rin hapang hindu sin Rasul alayhi salatu wassalam in yadto mga katawte manghurat di na kita paagaron sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab lang sin Rasul la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wayroon hang katao makajari pag-agaran bang tungod makasulang na papanghindu sin amuin nagpapayari kato nabihan mga katawte manghuran in amuin pakahalan sinamin kita rendihay ini. Habuk payat nasabot ha suratus surah. Ini mga katawte manghuran nasabot ini haumulhang po sin ayat. Kita ano suratus surah. Parma sin Tuhan Rabbul Alamin wa makhtalaftum fihi wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Bang aun na piyag-ikhtilapan sin mga kamu uno-uno na. Pakarajaan uno-uno na yan
in iyan laong sin Allah subhanahu wa ta'ala pahukmuhu ilallah in mutang hukuman hayan suway na Allah subhanahu wa ta'ala sabab di nakamuan magdaog laong sin hambuok matubihan bunalin kaku laong sin hambuok matubihan bunalin kaku na may tato kita di magdaog sabab aon namin ahwa tamatubihan aon hawal napsu sin tiap-tiap ang katao in hawal napsu kuy kabayan pa mo timagad in hawal napsu niya kabayan niya mo timagad dahil nga sabab yato inda akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pahukmuhu ilallah in amoy piyag-ikhtilapan niyo yan amoy piyag-barasalahan niyo yan di niyo na pagsulutan in mutang hukuman yan amo na in Allah subhanahu wa ta'ala mag-anggil dati ba sin amin parman nakauna matuhan parudduhu ilallah wa rasul subay na sadyahi uwi matupa Allah subhanahu wa ta'ala Jalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. In damikian in Allah subhanahu wa ta'ala amunad in Tuhanku idamikian doon ako kanya nagtawakkal nangandel wa ilaihi unib. Iban maun ako kanya magbalik amo in magtawbat haununo na yung kasaan sin amin kakahinang po law sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inihindoan kita mga kataw timang huran sin amuin kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Iban sin amin may meaning niya ito bertulihan sin amin uno. Sabab na in mga katawte manghuran ipagpakayon nila nan hauno. Pagpakayon nila naman tulihan amuin laong tamatulihan ipag-uno kapag nakura nila misan dami mga pagpolitik yan matulihan. Na subay ka magad. Ba't sabab nagyan in Allah subhanahu wa ta'ala ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Iban sin unwa din hilaos matuhian pentanaja tumpisayin parudduh ilallah wa rasul. Di na hilaos ito na sadya amin uno. Ati Allah ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Pagtaat kam Allah, iban pagtaat kam Rasul wa ulil amri minkum iban sin nagkimakapot sin amin amo in pakaradyan. Hati niya nakura niyo matuhian na dun ha uno yan na pakaradyan uno na matuhian. Minsan pala ang tamatuhian nagubnul subay kumagad ha amin pagmana nila. Subay ko magabatuhan. Narendi ha ini mga katawte manghuran, paggaon-aon na ikhtilaf ta, aon na di pagsulutan sin tiap-tiap ang katao, uno inda akan sinaulahu ta'ala, paintanaja tumpisayin, parudduhu ilallahi wa rasuli. Balik na kamumang pahukuman sin Allah, amuin yan halaman sin kitab Al-Quran, balik na kamumang pasunat sin Nabi alaihissalatu amuin piya sampai kata sin panghun at Muhammad alaihissalatu May nalamod si mga nakura. Way nalamod, sabab may taad mga katawte manghuran, makajari sadya sila matulihan ang may pagtaatan, pagtaat nila pa Allahu Ta'ala. Bang sila nagtataat pa Allahu Ta'ala, nagtataat pa Rasul, na agad kaw sin pagtaat nila. Pagtaati sila matulihan doon pagtaat nila. Ada pun, bang simulang na sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabiyan na simbayta sin Nabi. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil halik. Misan pa siya mukti, way nalamod ni Romhan. Amura in tagalamod in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambo kaya ta surah wa makhtalaftum fihi min say fahukmuhu ilallah. In magbutang hukuman sinamin piyag ikhtilapan niyo ya matulihan sambat ko nari na sa kamuan magdaog. Sabab in kabayaan ko amin hawal napsu magad. In kabayaan sin ito ramikyan amin hawal napsu nila. In kabayaan sin mga yadto na bang sila matuwi hamog sa sultan na subay pagaron ni sultan. Na in iyan mga katawte manghuran dibot ko niya to amin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bangkaw simulang, bangkaw mawa sa pagtaatan si manusia, in yan agara in amin pag-uno, agara in panghindo sin Quran, agara in panghindo sin Rasul alaihi salatu wassalam. Bangkaw limipay rin panghindo sin Allah Ta'ala, limipay rin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na kaw papagtaatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Regardless sin kawasan mo bang uno. King nakakaw, sultan nakakaw, atawa amuin, biya sindikato lang tamatuyan, president matuyan. Ay nakaw kumahagad kaniya matuhan bang simulang na Paulo subhanahu wa ta'ala dungog na sadya ka pagka malamma narungog na sadya ka sa ikaw kumahagad kaniya ba't ka rin magdusa yan mga katawte manghuran amuan invita sin Allah subhanahu wa ta'ala na ini pagkayon na sadya sin aming mga uno di na sadya ini pugtulon na sambat ko nakarungog pa ako sinba ko yan amunay nang dahil ka ako matubihan aming topic ini matubihan in amuin kaya rungogan ko sin aming bago yan nanawag-tawag ba itan takaw na uno, yari lang nabihanin na kuratan nyo. May kita nyo kumahagad na tulihan. Sabab nagyan in Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ngayon na kuratan nyo amin ini. Na bunal sa atin kaniya matulihan,
Bangin hipayta sin nakurayaw matubihan, amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin kabayaan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Agari matubihan siya yaun, hapangakad niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaat siya, pagtaat niya pa Rasul alaihi salatu wassalam. Ada pun bang simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang simulang pa Rasul alaihi salatu wassalam, na minsan siya hisiyo, minsan siya hiking, minsan siya hiuno, minsan siya hisultan matubihan. Ay nakaw kumahagad haamuin. Bukun pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan inamin tiya practice yung mga tao amin hawal nafsu. Ipanglingog nila sa matubihan, pakayon nila matubihan, pakayon ang mga tao amin di sa makahati. Naando mga katao temang Quran, magpangkat mamangkat na kamuyan. Magpangkat mamangkat na kamuyan halam kalangan, bang mabiya na hadri namin pagkaradyaan niyo. Bang nalawin na kura mo matubihan na ay ko magadsin kalangan niya. Ayaw yan to. Ba't sa makalamod na kauha amoy kalangan niya mga katao temang Quran. Amuin nagdaraawa bariman. Madaud mga katao temang Quran, aung pa isa bahbuk ayat matubihan, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah, wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Ini ang nasabot ha min surat Ala Imran isam ha umbul katlo ang tagduasin amuin ayat yaon. Amad tu in amuin unu at tawalong tamatubihan amuna ha umbul katlo ang tagdua na sabutin namin ayat yan. Amo yan mga katao temang Quran, in sumay tatuod, patungon matuihan, pagkaradyaan, sin amuin kita, ayaw kita mag-us-us matuihan, batlaong tamatuihan, in iyadto, amo na in. Yari na, pakayon nin ayat Quran, pakayon matuihan, hakabayaan nila, bukod hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakayon nila in ayat Quran, hakabayaan nila, bukod hakabayaan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Hipanglingog, hamoy mga tao, mga raayat nila matuihan. Lain yan, haram na kula yan mga katao temang Quran. Haram dakula yan matuhan, akalan tamatuhan ni namin amuin tao nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akalan tayo mga tao amuin wayroon panghati nila uno-uno matuhan. Naalo kayo ng mga tao makahati matuhan. Na yan to na. Uno imbisara sin amin nakura nila matuhan. Sibo dah nakasulang hakapayaan sin Allah ta'ala banway. Inyad to masi-masi sila matuhan amin kumakagad. Sabab na yan to na sila bebaitan. Wa ulil amri minkum. Ibang sin uulin sin pagkaradyaan nyo, nakura nyo matubihanin uno. Amo yan mga katao temang Quran, in amuin kahalan sin amin kita ini. Nabihan in amin kahalan sin Tuhan Rabbul Alamin, subay tuod, hiuwi man pa uno, paintanaja tumpisayin, parudduhu ilallahi wa rasuli. Ando mga tuan, malagdo to din parudusahan yan. Hakan na kami magpatumtum kanyo matubihan, sabab lausan nyo imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw nyo puno kasadya matubihan, ayaw nyo pahundungan bukun hamin paghundungan. Ayaw to jadto ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajatum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasul. Bang aun na barsalahan niyo yan inyadto ulian niyo na sa jamatto pa amin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hukuman sin rasul way nalamod den ug ulil amar minsan pa siya amuin nakura din amuin uno, misan pa unin pangadjit niya, misan pa unin gulalan niya, ay ikaw kumahagad, bang sa upama, amuin, limiw na siya rin hamin hinduan sin Quran, bang sa upama, limiw na siya rin hinduan sin Rasul, alayhi salatu wassalam. Mga palanggunganan na agama Islam, alhamdulillah, din mga kamu na ayaw kamu masumo, magdungog sin amin uno. Bukon ini pangatak, bukon pangatak matubihan, kalau mahuna-huna niyo, laong na nangatak na isa biyon long hamoy mga uno. Nabukon niya ito pangatak mga katao temang Quran. Sa amo na sadya, huna-huna tamatubihan, iatak kita. Pagkakiyog dani namin hinang tao, bukon na mo. Dahil kita isang nadarapit kita, ba't laong tamo atin ingkog danin hinang ko. Nabukon niya ito mga katao temang Quran, sipais bang mga mangatak. Bukon yan uno yan. Bukon yan haaturan sinagama. Sana manghindo kau matubihan, ha amo intay manghud mo agama Islam para ngugon mo sinamin kabunnalan supaya bat sabab ini yan dia akan kaado sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay kita magpang manghindo matubihan dia sin panghindo sin Rasul alaihi salatu wassalam sambat sin amoy mga uno yan sambat sin mga katao temang Quran law nabaliwuan ni walau aya pagpasampay kamo ren ka matubihan minsan da kumanhabuk ayat matubihan sabutan yung matubihanin ayat amuin ayat Quran ha mga manusia amuin nag-aagama sin agama Islam. Amo yan mga katao temang Quran indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
In Allah subhanahu wa ta'ala, diak niyara isa bin Rasul alaihi salatu wassalam. Balig ma unzila ilayka, pa illam tapal, pamabalag risalata. Pasampaya ya Muhammad, in uno ng kaya turun mong kay mo, dahil hatuhan mo, nabang mo yan di mahinang, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa illam tapal, bang mo di hinang, hindi magpasampay, sinamin, kaya turun mong kay mo, pamabalag risalata. Nain ikaw, maitong kau rin mga wala nagpasampay sin amin risala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan indaakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Mga katawte ng Quran, magpasampay kita matuhan sa paamuha. Paamuha. Bukod amin biyasin kaya na pugtulong sa matuhan ha amin kabayaan nila. Pagka ang kabayaan nila niya to, sabay amin agaran sila, na pugtulong nila nin ayat sin amin Quran. Amin paintanaja to, wala din na ikon paintanaja tumpi, sayin parudduhu ilallahi wa rasuluhu. Bukod sa dyan ang bukyan in ayat matuha, matawid pa. Wa mahtalaftum fihi min sayi, pahukmuhu ilallah. Bangaon na piyagbarsalhan niyo hang sulak uno-uno na in hukuman yan makarihil hukuman sa matan matuhan amura in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan mga katawte ng Quran in kahalan sing kita ini wayroon dugaing magtaat sa jakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Magtaat sa jakaw Rasul alaihi salatu wassalam. Nakapag-agama na kaw sin agama matan amoy pag-agama dahil ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha kabayaan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Aun pa isab mga kaibanan damit yan da isab in makasusarendihay ni mga alim kaibanan nagdaraawa mataas pangadji matuwihan nakaliw pag kaibanan matuwihan dahil hamin kabayaksan sin namin pagpangadji sin namin mga manusia dahil hamin ayat ini hamin wal takum minkum ummatuy yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Di nila na sabi-sampay matu pamin uno yaon pamin sumunod sabab in ayat matuwihan wal takum minkum ummatun aw na niureng kaniyo matuwihan in ummat tumpukan yad'una ilal khair man nawag-tawag bo pauno paamin hinang marayaw uno in hinang marayaw pagyan amu India akan sin Allah subhanahu wa ta'ala amu in hinduan sin Rasul alaihi salatu wassalam bang dua na rin ha Quran dua na rin ha Rasul alaihi salatu wassalam ang pamatan in yan sahih in yan matuwihan ay nakamag dua-dua in yan pakarajaan kakahinang marayaw na yan. Amo yan akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. In hinang tamatuhan, dumaak matuhan inamin tumpukan yan, dumaak pahinang marayaw, iban matuhan, lumang dayng ha amin hinang mangi. Wa ulaika humul muflihun. Na amo na sa jado sabihin unuhon. Doon na sa jado sabi tubtub matuhan, wa ulaika humul muflihun. Sila na ito mga taong nagparuntungan. Di na isabi ka napin namin ayat kaibanan. Amin ayat hambuk matuhan, amin uno. Diangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, law sin Tuhan Rabbul Alamin. Wala takunu kalladina taparraku. Wahtalaku min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Wa ulaika lahum ajabun ajib. Ayaw kamu himinang, diya sin amin hinang sa mga tao uno. Sin mga tao amuin, nagpulak kanat sila. Nagpulak kanat sila rin hapang Hindu sin amuin Quran. Nagpulak kanat sila rin hapang Hindu uno-uno na kitab. Amin nakaabot kanila matuwihan. Ayaw ka mo simingidhad. Wala takuno kalladina taparraku wakhtalaku. Nagpulak kanat sila matuwihan salta. Nag-ihtilaf na sila. Mimba di maja'ahumul bayinat. Puas dahil hakaratong mong kanila sin amin pang Hindu matarang. Pang Hindu matarang. Wayro na lihon. Naguno sila na. Napulak kanat sila. Wala sila kimhagad sin amuin Hinduan sin uno sabab yung kabayaan sin kaibanan paagaron ng panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pagkabayaan nila paagaron ng kabayaan in amin kabayaan nila matbiyan paagaron ng panghindu sin Rasul maun pa amin kabayaan nila kaya nga sabab yato min ba di maja'ahumul bayinat pagdatong sin amin panghindu matan matbiyan matarang na amin panghindu narirun haon sila na pulak kanat matbiyan na in mga tao ini mga katao temong Quran waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum ajabun adzim. In mga sila yadto sila na yadto in amin tagsuko sin amin siksa sa lago-lago. Nakita ko mga katawten mo. Na in mga kaibanan doon na sa jaha uno. Doon na sa jaha min uno. Dual takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Di na ikatin wala takunu kalladina taparraku
ayaw kamu simingod, biya si mga sila nagpulak kanat. Wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Nagpulak kanat sila puas dahil hamin karatong kanila maduhan sinapang Hindu matarram. Wa ulaika lahum ajabun ajib. Na minsan ko na nawagtawag pa uno paagama amoy papang Hindu lang mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hali iniyan. Ba't sabab, laong mo ay ko mag-iyan na sa dimatuhan, wa ulaika humul muflihun. Sila na yadto yung mga tao, nagparuntungan, iban sila na yadto yung mga tao, nakakawa sin amuin sa taod-taod paruntungan. Hali in amoy liyangan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain sila, minsan daan uno na matuhan. Pakayon nila sa dito kami nito. Na, ini mga katawtay mong huran, hakan ko ini, sabot kanyo, mataod-taod karungugan na mo matuhan, dahil nga mga tao taga aon panghati nila marayaw. Sakali may taadto paagaron nila sa dimatuhan, hamuin, kabayaan sin amoy sila, in panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban panghindo sin Rasul alaihi salatu wassalam. Ang buok payat, biyayta ang tasin Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, walau amana ahlul kitab, lakana khairal lahum, minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kamu na yan ang sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw-rayaw ummat, piyagwa habang sa manusia. In kakahinang niyo ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, in hinang niyo amuin dumaak pahinang marayaw, lumang din hinang bukon among iban mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau amana ahlul kitab, bang sadjalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, bat namarat saya yung mga ahlul kitab, ang biya si mga Yahudi, niya ukan sin Taurat, niya ukan sin Injil, laka na khairal lahum, tanto na sadya, iyan labi marayaw yato kanila, sa biyayta ang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, minhumul mu'minun, aon isabdayan kanila matulhan, mga namarat saya. Aon kadayan kanila, namarat saya, wa aksaruhumul fasikun, sa amo na sadyain namin kamatauran nila, mga taupasik. Di kumakahagad sin aming panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumurog tul sin sara sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Iyan mga katawte mga Quran, imkahalan sin amuin, kita ini dahil di halaman sin amuin, dunya ini, biya-biya na sadyahan, pakayon inayat Quran, sabab na kabayaan nila maagad din kanila. Kabayaan nila maagad din kanila matuyan. Minsan di na maagad na Allah ta'ala na yadto na sa matuyan, iminang sinamin ulo. Kabang kamo ba si maghambuok, doon ka hapinin ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuanin subay paghambukan, sabab laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa tasimu bihablillahi jami'an, wala taparraku. Panggayong kung kamo, doon hamuin pag-aga masin Allah subhanahu wa ta'ala katan, wala taparraku. Ayaw kamo magpulak kanat, dahil haamin agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan nakitarihlan aturan, paintanaja tumpisain, parudduhu ilallahi wa rasuli, misan niya nasabutin ulil amar, inyadto hahal aun na piyagbarsalahan, inyadto di nato makalamud inami pag-ianan ulul amar, biya sing kabayaan sin mga katawte manghuran kaibanan, maman sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pa amin kabunalan, maun pa amin na. Iyan mga katawtay mong huran, kanto na sadya, subay kita mapatong matubihan, sabab na huna-huna sin mga tao, huna-huna nila, lao nakakingkugdan matubihan, akan natutuyuan nila isab, sabab huna-huna nila kanilang kugdan matubihan. Dahil iyan, bang yan amuin uno, bang di maaagadi namin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in mga Yahudi, in mga Nasrani, laong nilalayad hulal dyan na tilaman ka na hudan, aw nasara. Way kuno makasud-surga. Nabiadin din kita, bang agaron ni namin kabayaan si mga Yahudi. Way makasud-surga, malainkan subay siya mag-Yahudi. Subay siya mag-Nasrani lang sin among Induayan. Dua tumpukan sin Nasrani, iban sin amin uno. Iban sin mga Yahudi, in Yahudi, among in ya among in piyarahan sila kan uno, kan Musa alaihi salam, in mga Nasrani, among in piarahan kan isa Rasul alaihi salatu wassalam. Amo yan yung mga unutumpukan, Nasrani iban sin amnyaw. Naway lang naman kasi surga. Illa man kana hudan. Malayan kan subay sila mag-Yahudi. Why? Subay ato sila mag-Yahudi. Ang paglaw makasud surga. Ato mag-Nasrani sila. Ang pag sila makasud surga. Nauna yung baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka amaniyuhum. In yan
Bang habasa sin kabataan bihaon, biya mga tripping nila sa jadto. Amo atin tripping nila. Why ro makasulod surga malainkan subay Yahudi at Nasrani. Tripping yan si mga tao yan. Nalaw si Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul alaihi salatu wassalam, Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Nauno ta in dalil niyo yan. Dihilan niyo kuno in dalil niyo matuwihan. Dihilan niyo kuno in tanda matuwihan. Sin matan in bisara niyo yan. Amuin, way roon makasulod surga. Malainkan subay siya mag-Yahudi. Way makasulod surga. Malainkan subay siya mag-Nasrani. Dihilan niyo kuno matuwihan in amin pang-Hindu. Amuin dalil matuwihan. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Bang bunalin bisara niyo yan. Narihil ka mo dalil. Dahil hakitab, iban dahil hasun na si Nabi alaihi salatu wassalam. Dahil kamu dalil dahil hakitab, iban hasun na si Rasul alaihi salatu wassalam. Sebab di mahinang ingkatan dalil, sin matan in piyag bisara mo, malainkan bang nagmuapik iban sin amin panghindu sin Quran, nagmuapik iban sin sunna sin Nabi alaihi salatu wassalam, amuatu in amu in matan. Kataan sin manusia alam dunia yan. In huna-huna nila matubihan, na bunalin namin kakahinang nila. Bunalin kakahinang nila matubihan. Na maita kita makapagdawa bunalin ka. Sabab kiyawa tareng hauno, dahil hapiaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kanila, kiyawa na sadya, agad haming kabayaan nila. Agad haming kabayaan nila. In mga silayan matubihan, na tanto na sadya, amuin, di sila mag-agad sin amin hukuman sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na amuad to in amin uno nila. Asal amuad to in aturan nila. In aturan si mga tao na pupupur. Misan unong pupuro uno sila matlihan. In sila laya tanahaw na anong karin paaluho. Di sila matlihan mag-uno. Di sila magpanglang matlihan dahil hamin uno. Dahil hamuin hinang mangi paghinangon nila. Wayroon, pasaran na sa jamatlihan. Kita mo, misanin amuin uno yan. Amuin pagkuan sa buto nila, amin pupi nila yan. Di matong napakatahan hula, makarit puno yan matuwihan, amari pa Pilipin in matuwihan. Sa di saan mang lang matuwihan, naubos na nautod din lima sing kabataan matuwihan, di nila patod matuwihan, hibay ta in niya unang matuwihan, amin kakahinang yung bukun liangan sinan unon, liangan sin amin agamata, liangan sin amin uno, at sabab hinang mapukul na lima sing kaibanan matuwihan. Mapukul na kita ka mga TV yan. Yan na napupukulin namin kabataan matubihan. Sa may tahinda pupi matubihan. Mari na sila pahula Pilipin. Matun sila pahula diin na sadya matubihan. Di makabayta matubihan. In yan in uno di na sila makabayta matubihan. In yan hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan namin akida nila asal. Laya tanahu na ang munkarin paaluho. Di sila mag-uno, maglalang matubihan. Di sila magpakialam. Haamuin kakahinang si manusia misan pa uno matuwihan amin hinang mangihinang sin dugtulon sin tauyaon matuwihan mayroon pakialam nila matuwihan. Kita ko yan in dalil ta matuwihan. Hipupi matuwihan madto na pa Afrika madto na pa uno marikuno pa Pilipin matuwihan bulan ng buokyan na mayroon da pahati nila matuwihan sila min uno. Di da magpahati in mag-inom alak in magsiga matuwihan mangi di way. Di mangi matuwihan katan. In magsiga mangi di magpanglang matuwihan. In mag-inom alak para maka-aplong matuwihan, di dahil sila magpanglang matuwihan. Sebab in kanila matuwihan, pag-agama, amoy mamanhi kasin, in yato o kinato kanila. Amo yan, into yan matuwihan. In hambuok matuwihan, mga munapik. Mga munapik. Laong sinawla subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi, walian watanhauna anil munkar. Amuan inuno, wato minuna billah, amuan inamin ha-ummat si Muhammad alaihi salatu wasalam. In kamu yan, sa rayaw-rayaw ummat, yago abang sa manusia. In hinang nyo, dumaraak pa hinang marayaw, lumalang din hinang mangi. Amu yan, hinang sin mga taubar iman. Wato minuna billah, iban kumakahagad po Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang ka bukod na bihado, bukod na kumang daraak, bukod na kumang daraak hamin uno, pahinang maraya, bukod na kumang manglalang din hinang mangi, na yun ikaw mga katao tayo manghulan, muna nakagawa na ka rin hamin sa reyo-reyo umat. Bangkaw magkagawa na rin sa reyo-reyo umat. Uno na yung kaunan mo. Nakakaun ko pasangi ni umat. May taad to, ba't sabab mga munapik day sabi namin mag-uno. Mga munapik namin sulang sin amin yato, amin uno. Yung mga munapik inakida nila na ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sulang sinamin kita. I mga bariman matubihan umat si Nabi alaihi salatu wasallam dumaak pahinang marayaw iban lumang ding hinang mangi.
in mga munapik, in yan, lumang deng hamun uno, deng hinang marayaw, dumaak pa hinang mangi. Amuan in sabi namin uno, sulang to din namin duayan. Hakan na rin na kau may inu-inu, may tain nagdaraawa Muslim sa munapik in pakiimpikilan niya matli. May taat tumatuhan, amin hikabutang labi pa rin hamin kapir. Innal munapikina piddarkil asfali minan nar. In mga tao munapik, in yan, hiwutang hamin bi sina pinalka jahannam matlihan, bang biya katul ang tamatlihan, amo in gigiikan si mga tao kapir matlihan, in mga munapik. Amo yan mga katao temong plan, in amo in pagyanon sin uno, amo in hinduan kate sinamin Quran. Na mga munapik yan mga katao temong huran, tag na adto, wayroon sayan mga munapik matlihan. Bang Muslim, bang bariman, bang kapir. Duara, in wakdo hawa sa sinabi alayhi salatu wasalam. Duara matlihan, kapir iban sin uno, iban sin amo yung mga bariman matlihan. So way na nakaw pamadina ang pagimuwa in amin uno, in amo in nipak, amo na in uno, amo in hinang sin mga amo in pag na Quran hi Abdullah ibn Salul sampai pabihaon yan in amin gulamay nananap sin amo in uno yan sin amo in Abdullah ibn Salul, amo in laong tamatlihan, amo in paghinang sin amin mga munapikan. Natumtum mga katao tayo manghuran. Sabat ko, wayroon magkaingat. Di ko kaingatan din ikaw, di ko kaingatan matubihan nino. Amo rin barang kung kaingatan ko matubihan. Tumtuma, bangkaw mabaya na manghindo sin bukon amo matubihan, bangkaw mabaya na rumol na sadya ko sin amin hinang bukon na uno, bukon namin hinangan sin amin, bukon namin biyata kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon na rin hasunat sin Nabi alayhi salatu wassalam, wayroon nakiyawaan mo singuran deng ha hinduan sin Allah ta'ala, wayroon nakiyawaan mo singuran deng ha sunat sin Nabi alayhi salatu wassalam, amo natin namin pangdaak mo matuhan, inamin bukon amo, na inyad to mga katao tayo manghuran, amo in tindog na to siya sin amo in hi Abdullah ibn Salul, amo in nakura si munapik ha Madina mga katao tayo manghuran, in amo in kahalan sin amo in kita diha ini. Mga palanggungan ng agama Islam, in amuin kahalan sing kita, na anib kaw hamuin pakaragyaan, laong maibaya-baya nila na, sila rasanin ng pudpuron sinamin na pinalka dyan na, di yan mga katao. Ayaw ka maghinang simbihag, baya-baya nila na, bang bukon amo matubihan, sarin na matubihan, asal datu, na Allah subhanahu wa ta'ala, di dasan kita amuin unuhun na Tuhan, sabayra amuin unuhun in kabayaan sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Yari sabi parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Ahzabin ini, dahil umbul, amuin umbul kanuman tagunum, sampai pa umbul kanuman tagpito. Parman sin Tuhan ta Rabbul Alamin, yauma tukallabu wujuhuhum finnar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Haadlaw lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ano na haadlaw, amunin adlaw kiamat. Amin, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adlaw akhirat man tuwihan di na magmupata hambuok manusia in pangalta niya. Bisan pabiyadiin banus sinalta niya man tuwihan. Akan na ayaw kau magkasasaw sin namin pangalta mo matuwihan. But maligap ka rin kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tuod matuwihan sabab dumatungin hambuk adlaw matuwihan layan pa yaw malayan pa umalun haadlaw yan pang tumatung na layan pa umalun di na magmupaat misan pabiyadiin matuwihan in misan pabiyadiin matuwihan inamuin banus sim pangalta nila kan na ayaw ka magkaligap sim panguno yan ayaw ka magkasasaw sin namin pangalta yan sabab dumatungin hambuk adlaw matuwihan layan pa umalun di da magmupaat dahil dani kato makug na bang uno bang nakakawain hapsin namin mga raayat nila, makug na tuwihan. Bang nila nakawain hapsin mga raayat nila, biya namin mga dahil hindi kato matuwihan, biya mga hakang mga Manila yaon. Yaon na ubos na jail matuwihan mga uno. May taad to. Bukod saon kanila matuwihan, sa suko si mga raayat, biya kato. Sakali, busahon nila isang kataan. Na, yaon na matuwihan nila. Nauno-nauno yung kalagihan po, asbang dumatong nila ng adlaw, yaw malayan pa umalo. Wala ba nun? Iban sin mga tao nila, mga anak nila matuwihan. Di na magmupaat mga anak nila. Kanila. Amuray mga anak amin amat nag-amal sa matuwihan. Magmupaat dahil di hadunya ini bang mga doa kanila. Sa dito hadlaw akhirat matuwihan, nari na magmupaat din anak. Wayroon na matuwihan. Mga anak, kari ka magtabangan yung ak matuwihan. Nari na kurang pa pinal ka dyan. Ayaw matuwihan. Kung maghuhat-huhat simbihad do. Wayroon na do.
La yaw malayan pa umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Malainkan amurain mga manusia di mateng pahagdarat sin Allah Subhanahu wa taala nagdarasin pangatayan salamat wayroon tamak tauktuk madughan in pangagad nila tartanto pa Allah Subhanahu wa taala in pangagad nila tartanto pasunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam sabab tium-tum nila in rasul nag-iyan kanila madughan amin taraktu fi kumain tamassaktum bihimalan tadillu di abada. Ipagpusaka ko kanyo inamin dua ini sa lugay niyo kimakaputdun hayan di natuod ka mulong si Rasul alaihi salatu wassalam maun. Di na ka mo laong salama-lama. Dahil yan, umanib na sadya ka umadubihan ding haun. Kitain kakahinang yaun. Biya sa upamasin din di hakato. Amo in pagmaulod, yan nakita sa madubihan amin sung dumatong madubihan kato in pagmaulod. Amo in pagbunyi-bunyi madubihan na pagbata si Nabi alaihi salatu wassalam. Sung nani sa dumatang marikato. Nakita ito, doon yan, Hinduan sin Quran atau Hinduan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Bangdi mga katawte manghuran, amunan in pagyanon, bida si mga una. Imiyan na sa matubihan magmamaulod. Iatak na isab kami si mga tao yan. Sabab, bida na isa pinuno. May tadi bidahon, si bibida si Nabi alaihi salatu wassalam. Sabab wala na hinang, wala na niya matubihanin uno. Wala na ni pag-agama matubihan biya sin amin pag-agama paghinangon sin tawran di hakato bang maabot na bulan Maulud bang maabot na bulan Rajab bang maabot na matubihan bulan Sa'ban na yan narunhan ni pagguguaan sin amin mga kakahinang bukon nagwa ding ha Quran bukon nagwa ding ha Rasul alaihi salatu wassalam. Dahil yan mga katawtay mong huran dito dia magmupaat kato matubihan biya day sab si mga amin unuyan biya day sab si mga kafir matubihan nabihawon yan nagkakaruta matubihan yung bangsa nila yan. Amin sambat kukain na matubihan, na minsan hipupi nila, rin dahil maglang matubihan. Sabab, amat rin sabing kapot nila, di magpanglang sinamin hinang sinta o kung na amo matubihan. Di. Na, jagahan ko ito matubihan, pagkain hipupi yaon matubihan, jagahan ko unin hinangon nila matubihan. Nabi, magdua arwa sa di matubihan amin unuhun. Bukon yung mamayta matubihan, in hinang bihay ini, bukon yan guwa din haagama. Bukon yan uno, bukon yan hinang sinagama, bukon yan hinduan sinamin uno. Asal bihanin namin, amo in kari asalin nila. Nakan na mga katawte mong huran, ayaw kau kumahagad sinami mga panghindu, amo in bukon na kiyawa din ha Quran. In kamo, kung nag-iyan ni Allah Subhanahu wa ta'ala, amin kain na, amin mga Yahudi ban Nasrani, amin laong si mga Yahudi, laong si mga Nasrani, layat ulal dyan natin, laman ka na huda na o Nasara, laong si Allah Subhanahu wa ta'ala, tilka amaniyuhum. Yung mga yadto, imagination nila sa jaman yan, tripping nila laong sinuno, simbahasa bihaon nila. Kulhatu burhanakum in kuntum sadikin. Nabang aon mag-uuno. Amuin magbubunyi-bunyi si pag-Christmas matubihan. Dahil mga bangsa Muslimin. Subuhan niyo, uno yung dalil niyo matubihan. Uno yung dalil niyo. Dahil mga kaibanan matubihan mag-uuno. Dahil pa mga kaunuhan nagdarawa alim. Lumamod sila may pagkaradyamihan. Nasibo na sa yan yung pagmaulod. Uno, iban sin pag-Christmas sin mga uno. Iniyambukon wala kimugdan amuin agaman nila. Kaya ingatan yan si mga pare, kaya ingatan si mga uno, hinang yaong bukon, bukon dun haong piyagbatain amin Nabiullah Isa alaihi salam. Dami kaya dahil sabing kita matuwihan na piyag-iihtilapan sa anin namin pagbataan Nabi alaihi salam. Bunalong tayo matadlong ng putagdo kasabangan, amin mahina at sinuno yaon, amin lang ta amin subo-subo yaon sin namin at lawis na. Yung kaibanan, na may matuwihan, bukon pamisan na bulan Rabiul Awwal. Piyag-iihtilapan. Inhati niya, bukon yan matuwihan, pag-aga matuwihan. Ba't bang pag-aga matuwihan, tanto na sadya, bang aun piyag-ihilapan nila, aun dalil matuwihan si tiap-tiap ang katao. Aun dalil matuwihan si Nuhi. Sinamin tiap-tiap ang katao matuwihan. Nabang mayroon na dalil nila, sa hat na matuwihan niyan, hinang himam sabi, sinway na kapag hinang himam sabi, ibihayan. Sebab in kamumuhan tarungan tarendihay ni mga katao timunghuran, nahimam sapi. Si Pais tingga daw. Long sinto pagka. Way nakapaghinang himam sapi, iban sinto upat matsabyan, way roon matubihan sinamin. Matampal yan matubihan, naaon sa dyan mga iyan, doon hula Egypt, hawak to na marinte mga pati milyon, dahil mga amuin bangsa siya, maman sila hidayatan sin Allah Subhanahu wa ta'ala, amuin nagpaon sila matubihan sin amuin uno yan. Nagpaon sila sin amin kakahinang bukon amu ini mo na muna yang ibugan nila mga aon Christian minority ron ha Egypt matubihan na simingo di sabi mga kaibanan biada sindi hakato bihaon ni sa mata gire sa maningod singod din mga rendi hakato
Matagi maningod singod matubihan. Bang aun hinang si mga kafir, amo at tuwin hinduan nila matubihan. Biag mimitingan na si mga ulama matubihan, kapag nakuraan si mukti, biag si mga pag-sponsor ini matubihan, nari na ito jarihun matubihan sinaming pag-agam matubihan. Sabab bukon niya haturan sinamin agama, bukon haturan sin Rasul. Aun pagtiyaw na masasin Nabi. Aun pag-unok katan matubihan. Sa bukon niya nakiawat na matubihan sa ibogan tanah sadya matubihan, hamon mga tao nagkukupuro pa ula subhanahu wa ta'ala. Maibog kita matuhan, bang aun kakahinang sa mga amoy kafir. Nalong si Rasul alayhi salatu wassalam, man tasabbaha minhum. Amoy inisiusiyo namin sumingod matuhan, man tasabbaha minhum, pahuam yung pahum. Unat to. Man tasabbaha minhum, mga kafir. Anda sa babi kami bahwa Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bangkaw simingod na sinhinang hakauman yan, labi-labi natin mga kafir, maitong nakautuan, dahil hami mga tao yan, nabangin singuran mo mga kafir. Napaman ng katagihan si mga uno, si mga katao tayo manghuran natin matubihan. Bang magtiyaon na matubihan, na yaon din sponsor katan. Yaon na matubihan, siya mag-i-sponsor yan. Mga kafir sa yan. Mga kafir, mag-i-sponsor yan. Diag mitinganan bakas ng Santa Catarina si mga ulama kapag nakuraan si Mufti Abdul Baqi Abu Bakar. Iban si mga katan. Ha? Abdul Ghani Yusuf. Dahil pagkan Ustad Abdul Ghani Yusuf, on namin masay sin Mufti ta sa Manila. Nag-meeting din doon haon. Nabihaon, agon-agon matubihan, tonon na sinami mga kaiba na matubihan, ipag-meetingan nito. Sampai amin nakura nila matubihan, agon-agon biya na hatubihan namin. Dahil iyan mga katao, temang huran kanto na sadya. Mabaya ko maitong ko rin ang mga tao na sarani yan. Mabaya ko maitong ko matuwihan din ang mga tao amuin lang sa mga tao ang mga tao kapilit yan. Kapilit siya ni mga tao yan, mga lang sa mga tao so. Naibot matuwihan, palayo ay ginhawa barang mumurin ang mga tao kapilit. Ayaw ito matuwihan. Sabab sila nan indukmul sin apinal ka dyan. Na yung mga kaibanan mga katao temong huran, na matagi magbihad to. Nayari in hadis sin Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Isiyo-siyo in tao, simingod na matuwihan, sinhinang sinabuk kauman yan matuwihan, na inyat to, uno na siya, agad na siya rin dituhan. Biasin mga, isa magmamawrod yan matuwihan, damit kiyan na isan. Bangkaw simingod matuwihan, misan kaw uno, misan kaw isiyo alim matuwihan, bangkaw simingod na matuwihan, itong nakadeng ang mga tao magbibidaan. Itong nakadeng ang mga tao, amuin, himihinang sin amuin ka, unuhan simbukan amuin. Ngayon ini mga katao tayo manghuran, sambat ko nasuwaytod kita mapatong matubihan. Sabab aun waktu rumatong matuin namin adlaw pag-anon ko, amin yaw malayan pa umalun wala banun illa man at atawlah bi kalbin salim. Adlaw di na magmupaat kanila matubihan namin uno, di na magmupaat matubihan kanila matubihan namin amoy pangalta nila rin na magmupaat kanila ng mga kaanakan nila, yung mga tindog nila. Malayin ka na mura kuman magmupaat bang kauri matong matuhan pa darat sin Allah subhanahu wa ta'ala santo sa inamin mga pikilan nila. Mga katao tayo manghuran, yarin ayat ha suratul Ahzab dengan katluan tag-uno pakatluan tag-pito. Yauma tukallabu wujuhum pinnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Haadlaw paharapon ng pamayhuan si mga tao uno, si mga sila ini matuhan pa pinal ka jahannam, yaquluna in ari nila ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Bang sadya isab kita niyo nakapagtaat na para Rasul Paula subhanahu wa ta'ala ban Rasul niya. Di na kita niyo mahinang biyain. Nahakan na mga katao tayo manghuran, babayar pakating kabuhi matuwihan. Sabab bang bawian na sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung kabuhi din kata, nasaroon doon saya. Ayaw na ko tumagad sa pagsusunod daw kiamat. Pagsusun na ko rin di matuwihan. Ig na ko rin hamin, hinang bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, tanto hatod, bang biyaitan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan 100% jumatuyan ha adlaw akhirat. Jumatuto din namin kakahinang yan matuwihan, mga katao tayo manghuran. Yaw matukallabu wujuhum pinnar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Dahil din na magsusun na sila. Bang sadya isab kita niyo nakapagtaat na pa Allah, bang sadya isab kita niyo nakapagtaat na pa Rasul, na ini nagsusun na sa ini. Sa uno, pagkamupatan sa pagsusun ini. Way na mga tuan,
way na magtubihang kamupatan sin pagsusun nila sa in magmupaat in pagsusun na kawasal dahil di halaman pa sin dunya ni bat ko makaig matubihan dahil ha amuin sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala pa amin sulang para Rasul alaihi salatu wassalam isa mo kita hinang biya dagbos sin amin kay uno biya dagbos kay Islam matubihan in yan iwot ay ikaw kumhagad dahil hamin mga uno mataw diyan nagdaraawa matubihan dahil di ka matubihan sin uno nga nagdaraawa sin amoy laong ta nagdaraawa pag-agama kuno sinamin bukod. Nasabang mo kita, biya dagbos pag-agama. Sabab bangkaw ba bangay to amin umuno na, biya si mga hinang dahil di ka amin bukod amo, amin lang si mga mamanghuran matubihan mga bida hinang, na iniyan, bang mo kitaon na hinang pag-agama. Ay, ikaw lang na matubihan. Langon kita bang kita, magbunyi-bunyiha, uno ta, panghun ato Muhammad alaihi salatu wassalam. Mga tuan, bukod amo atong kalagihan si Nabi alaihi salatu wassalam, in kalagihan si panghun ato Muhammad alaihi salatu wassalam, amo in agaron mo in panghindo niya matubihan, pagtaatan min Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab amo yan, in hika dayaw kay mo, amuan in hika sud mo pa surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod ka himinang lumag guideline dugay, sinya uning guideline masawa, amo na yung Quran, iban sin sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam. Yeah. Dialikan si Nabi alaihi salatu wassalam, amuan piyo sa kakati. May tato butawanan tamadbuhan ng pusaka si Nabi alaihi salatu wassalam. Na magsusun kita mga katawte manghuran dahil ito adlaw akhirat. Bang sadya kita na kahit tanuy sa matubihan nakapagtaat na pa Allah ta'ala, mga isab kaya pagtaat ng tanuran Rasul alaihi salatu wassalam. Bukod na harapon na ito inapinal ka jahannam. Bukod na inamin tujuhon natin na pinal ka jahannam sa madto na kita humarap pa amin surga kaya ka mga tao bariman. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana pa'agdalluna sabila. In agi nila rabbana ya Tuhan namo bunalto din kami ini nabukan sa ini tiud namo sa may ta kami nakahinang sinamin hinang ini ata'na sadatana. Nakaagad kami ang mga kanakuraan namo. Nakaagad kami ang mga kanakuraan namo. Wa kubaraan, iba na kamaasan namo. Pagdaluna sabila na liyaong nila, sila ni naglaong kamo matubihan. Bukon kami naglaong simbaran namo. Sa liyaong kami sinakura namo, liyaong kami matubihan sin kamaasan namo. Sabab amo natin iabutan namo kanila. Pagdaluna sabila. In iyan o sin Allah subhanahu wa ta'ala betan kita. In agi si mga tao ini, sila tu in nakauno kamo. In nakalaong kamo. Daw si mga tao ini, amin nakaagad matubihan ng mga tao, amin sadata na wa uno, wa kubaraan na pagdaluna sa bila, laong nila, Rabbana atihim di pain, kita kau, dan di ini. Dito ha adlaw akhirat, mga yun na mga tao, amin nakaagad ini, ang mga tao amin dalawang, atihim di pain. Ya Allah, dihili pa para tungi matubihan ng mga tao, amin uno yan, para tungi matubihan ng mga amin nakalawang kamo ini mga kanakuraan namo iban si mga kamaasan namo pagdaluna sabil Rabbana atihim di pain minal ajab para tungi sila matubihan lipat ta in siksa kanila yan sabab sila na yan nakadara kamo mariparaman sin pinal ka jahannam wal anhum la'nan kabira palayuan natud sa matubihan ng karayawan sila yan sin amin la'nat sa lago matubihan nan ini mga katawte manghuran tanto na sadya ayaw pa indumuwa na sila. Misan sila wala dimuwa, asal diudubol na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in uno, in amuin siksa kanila matuhan, na tiap-tiap matuhan, makalawang siya hambuok, kaya tunay namin dosa niya matuhan, lipat na doon sila malipat ko ahon matuhan. Kaya tunay siya gimana, lipatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo sila inirit, mangayo matuhan, asal yan tuloy lipat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atihim di pain minal ajab, wal anhum la'nan kabira. Ya Allah ya Tuhan namu atihim di pain minal ajab. Dihili kami lipat kanila matubihan mga siksa yan matubihan. Ati ni bang siksa kamo bihay ni hangpu hina nga kauhanin kanila yan. Biya na sa jahado lipat na matubihan nila munun. Asal ya tuloy lipat ng mga Tuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin siksa ha mga tao nakalawang aamuin mga umat Islam matubihan labi-labi na tuod ha mga manusia. Bangkaw nakalawang na ini akan ng mga katawte manghuran mana wag-tawag ako ha mga katan amuin laong ta labi-labi na tuod mga tao makaingat ando mga tao makaingat mga ulama mga mufti na panawag-tawag kamo sin panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in panawag-tawagan niyo amin panawag-tawag sin Rasul alaihi salatu wassalam
asupaya masanang in kahalan, asupaya in kamumatubihan, magmanja ka mo rin diha dunya sampai padlaw akhirat. Asupaya kang magkasanangan sin amin ilmu niyo, supaya kang magkasanangan sin amin kakahinang niyo dahil di halaman sin dunya, ayaw ka mumutas ng panghindo sin Quran, ayaw ka mumutas ng panghindo sin Rasul alaihi salatu wassalam. Sebab di magpi in Allah subhanahu wa ta'ala. Hisyo in nakarara amuat din uno. Nah, bangkaw mukti mga kataw temong huran na may habanas marang mo. Sebab magadin tayo kataan kayo matubihan. Sebab launa mukti akan nasuway ko maayan. Bangkaw mangdaak, manghindo, panghindo ko sa panghindo sa Quran. Bangkaw manghindo, panghindo ko sa sunat sa Nabi alaihi salatu wasallam. Hakan na in mga karasulan na dia aksan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia aksan Allah subhanahu wa ta'ala mga karasulan. Walakad ba'atna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtanibut taghut. Laong si Tuhan Rabbul Alamin, walakad ba'atna fi kulli ummatin. Nakapagdaak na kami yan, mga patiap-tiap umat. Naraak na mo ni mga uno katan. Maong pamin tiap-tiap umat matuhan, nakapagdaak na kami matuhan, nakapagpara rasul. Nakapagpara kami rasul, maong pamin tiap-tiap umat matuhan, among inong kaya parahan niyang katan rasul. Insuara si mga karasulan ini habukda. Ani budullah, rin hapanagdaan niya to, sampai maripa panghuna ito Muhammad alaihi salatu wassalam. Manawag-tawag sadya, pagtag-ipon kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtag-ipon kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut. Anib kamu rin hapag-ianon taghut. In taghut mga katawte mong huran, amuin mang hindu maduhan, simbukon pang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-alam. Amuin mang hindu hapag-agama maduhan, bukon amuin pang hindu sin bukon nagkiyawa dengan sunat sin Nabi alaihi salatu wasallam. Amunan in taghut pag-ianon maduhan, amuin mabaya pag-agaran siya matuhan, sin amoy pag-agama, bukon hinduan sin Quran, bukon deng hasunat sin Nabi alaihi salatu wassalam kiyawain amoy panghindu sin amoy piya sampay nila. Amunan tagot na mura-muraan mga kataw temang huran, anib kamu deng mga kakahinangyan, sabab makamulayat tu kato katan, bat sabab maitong ka rin tagot. Mabaya, bahay tao mahinang siya rin mga tagot, baaniban siya Allah subhanahu wa ta'ala, hisyo-syo manawag-tawag, mong paamin, bukon nakabayaan sin sin Quran, bukon nakasunat sin Nabi alaihi salatu wassalam, amo na yan, impagyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya anib kita matubihan, wajtanibut taghut, anib na kamuring hatagot yan, amuin, mabaya siya pag-agaran, sin amuin, manusya, dahil habis saran niya, sin bukon hinduan sin Quran, bukon hinduan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Murah-murahan maman sila hidayatan, kita niyo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pa amuin manggayunggong, sin amuin, panghindu sin Quran wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Panggayunggong kamuha pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin piya sampaikan sa mga karasulan sa mga kanabihan. Ayaw kamu magpulak kanat deng hayan magtuhan. Amuna ni pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin piya ramarikato sin Tuhan Rabbul Alamin. Aman kita niyo biyak pasan deng amin panghindu si mga tagot matubihan, labi-labi na tuod matubihan, anib kaw matubihan sinamin. Sabab hati-hati marayaw tayo mga hudko, misan paalim din diin. Bang siya ng hindu simbukon panghindu sin Quran, bang siya ng hindu matubihan simbukon panghindu sin Rasul alaihi salatu wassalam, insiya yan tagot sa matubihan. Amin tiya anib kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut, murah-murahan mga kataw tayo mga huran, maray biya mga nakataod-taod na din namin kaya pasampay ko kanyo, naanib ka mo matulihan sinamin. Ayaw niyo pakayain namin Quran, maun pa aming kabayaan niyo matulihan. Atas niyo bugtuon namin ayat Quran, maman niyo maamuin maagad din kabayaan niyo biyan na sinamin paruman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ati'ullah wa ati'ur rasul, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Di niyo nahilam sampay matupamin haulihan niya matulihan. Sabab maksud niyo maman amuin mahambuok mo pa amin manusia yaon matwihanin amin nun. In pagtaat sin amin tiap-tiap ang kataw. Naayaw yan to. Sabab inyad to makamula katot kanyo mga kataw tinahuran. Makamula sa lausan to din ayat Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum, fa in tanajatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Bang aun na piyag barsalhan nyo ron amin uno yan pakaradyaan nyo yan na in hukuman niya matwihan, balikan nyo na sa jamat to, pahukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pahukuman sin Rasul alaihi salatu wassalam. Wala naronin ulil amri.
why not to? Lamod niya man Tuhan. Sebab kapag agaran mo sa jaman Tuhan siya, bang siya nagtataat sa Allah, bang siya himihinang sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam, dia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paagaron kanya, wa ulil amri minkum. Sa bang maon na matuwihan, pagbarsalahan, ayaw na ko maglingi, pakain-pakain sa harap ko pa Quran, iban harap ko pa sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Wa makhtalaftum fihi min shay'in wa hukmuhu ila Allah. Uno-uno na pagitilapan yung aamoy pagkaradyaan, uno-uno na, iniyanin hukuman niya subay na Allah subhanahu wa ta'ala. Kita unyo na yung hukuman. Unin hukuman sin bihayin halam sin Quran. Unin hukuman sin bihayin na sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Supaya amo in malano in ginhawaran mo, malayo ko rin amoy paningod-singod, malayo ko rin amoy hinang bukon amo mga katawte mong Quran. Dari amoy bulan ta ini matuwihan, yan yung pagmaulod, yan yung pag-uno, yan yung pag-Christmas, yan na isa dumatong inamin tahon bago. Ayag ka mo mga iyan matuwihan. Sebab mantasag bahabi kaumin pahuamin hum. Naha mga katawte mong huran tamatuwihan uno, magsubay yan sa pidon ng mga tahon bago yan. At tahon bago yan matuwihan. Magad sila matuwihan. Umano sila min kakahinang si mga tao kafir matuwihan. Dahil iyan, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, para kala tiyo-tiyo dayan. Laya kuran nakatakarlubul lagi nakaparupil bilal. Amunan yung pagsuang mangking si mga kafir matuwihan, amin kaya ibangan sin tiap-tiap ang katao, dahil ang mga tao na lialaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw ka mo simingod hamin ayaw matkaw matipo sin amin pagkaradyaan si mga kafir, minsan kau kirayawan, ayaw kau simingod hayan matuwihan. Sabab yung mga iyan, ayaw kau matipo, sabab yung mga iyan, enjoy min hang karayda, kita pagpuasin uno. Di na magtugin to pag-abot tahon bago yan matuwihan ng January 1st yan matuwihan. Di na magtug yung mga Muslim, layag to na mag-uno na. Indag inisin siya namin hinangon matuwihan sin simingod ang mga tao kafir. Natumtuman yun yan, lang sinaulahu ta'ala, pakaradyan ang katiyodan. Pagubos, di na maunahang katiyo matuwihan, mangwayroon na lunan niya ruwaing. Sa lang sinaulah subhanahu wa ta'ala, mataun kalilun, sumamawahum jahannama wa bi'sal mihad. Sumamawahum jahannama wa bi'sal mihad. Yan enjoyment hang karay, pag-ubos, haadlaw akhirat yung paghulaan nila, among na yung napinalka jahannam, ang isang ini, hulaan matuwihan, napinalka jahannam. Maman kita niyo amo yung piyarihala sinula subhanahu wa ta'ala rin ang mga bitaan, mga katawte mong Quran, jagahin niyo mga kaanakan niyo, ayaw niyo pasingurasin amin hinang si mga tao nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niyo pasingurasin mga kakahinang, amo inbukon guwa dahil hamoy hinduan sin Quran, bukan guwa dahil hasunat sin Nabi alaihi salatu wassalam, insya Allah subhanahu wa ta'ala, marawin namin ka unuhan ta, kamatunan ta, hinamon tamatwihan, inamin maksud, piyag kapanjarihan ka mag-ibadat kita patuhan Rabbul Alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala sa ako nagpapanjarikan niyo, iban ang mga bangsa jin, malaingkan, tunggal din maksud, supaya ka makapagtag-ipon ka. Supaya ka makapag-ibadat ka, kalong sinaulo subhanahu wa ta'ala. Na, bangkaw nakapag-uno, bangkaw matubihan umin, laong tamatubihan, biya mga, minsan pa ununin na pangadji mo, bang wala doon yung pag-ibadat, inyad to mga katawte mong plan, nakaliw na kaw, nahinang na kaw scientist, sa in maksud piya papanjarihan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung mag-ibadat, kaya lupahan mo naman tubihan, wala mo na nahinang matubihan namin. Naunin kalarihan sin nahinang kaw scientist, may tato, imiban kayo mo palang kubul, imiban, dasa na, amo at yun makikasiksa kayo mo matubihan, halaman sin pakuburan mo, sampay na pa amuin, palaman sin apinalka, amin wayroon na hugna matubihan, wayroon na katubtuban, sin amin siksa, sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo mo matubihan. Na mga katawte mong Quran, mag-ibadat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, haaturan sin Tuhan Rabbul Alamin, halam sin Quran, haaturan sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam, ang piyasan pa sin Pangunato Muhammad alaihi salatu wassalam. Na misan kayo sa nang ibadat, bang di kumugdan hakabayan sin Quran, di kumugdan ha sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam, inyad to amuin makamulara kayo mo matuwihan, sabab di datay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang kamabaya sin matayma, pangaruhan bang uri kaingatan, uno, biya kahainin hinduan sin Quran, at tungod sa pag-ibadat ini, biya kahainin sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam, aun yan katahan mga katawte mo. Magsambahayan ka, sallu ka mara ito mo yung salli. Maghaji ka, hujuan ni manasikakum. Magkaw magpuasa matubihan, na, agarain kabayan sin Rasul, kita ay bulan ang pagkatumag na matubihan. Supaya mahinang ibadat, inamuin kakahinang mo,
amuin pa Allah Subhanahu wa taala bang murid maagad din kabayaan sin Allah taala akatan ibadat mo man tubihan isang primagbus biya din lingkat inyat turi tay maun sin Allah Subhanahu wa taala maman kita ni hidayatan sin Tuhan Rabbul alamin amuin mamobog sin Hinduan sin Quran iban sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam magsukul kanil katan amuin nagdurunod salam doa ako kanil katan tanan Tuhan insya Allah Subhanahu wa taala magunay-unay kita niyo sampai palaman sa namang surga insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita niyo nakaagad dahil doon sa Quran nakaagad na sunat si Nabi ay namisan uno na yung Jumato kakaunuhan mo madyan ay nakamahanggaw insya Allah Subhanahu wa ta'ala surga dayanin namin datungan sin tiap-tiap ang katao dahil ka ito matulihan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.